Assalamualaikum жамаат кандайсыздар? Bu yerде Манас району Семетей мал базарына келдик. Мындай карасак эле Шамил аке отурат бу жерде. Анын жанында эле табылды бу жерде. Кандайсың анан? Жакшы шүгүр өзүнүндөй. Сиздер жармадан баштайт экенсиздер да бу жерде. Сынымда. Мен шашлыктан баштасам. Кандайсыздар анан? Жакшы. Базар кандай экен? Кирип чыктыңыздарбы? Жеңем Астанадан жаңы келген. Байыр боюнча эмне болуп атат? Ыр боюнча. Көңүл болдуңбу? Чалып атат. Интервьюга чакырган жокпу клипке? Клипке чакырган жокпу? Жок. Пока тишина да. Кийин бу жерде чакырат эми. Эмне жакшы сон жармадан ичеги? Устак жармадан. Бияқта жамаат отурат бу жерде. Кунай менен иштегенде. Талас облусунун Манас районунда бир блогер бар. Анын аты Турартова. Бардык жакшы видеолорду чыгарып турат. Жана сиздердин жарыя жарнактарыңызды чыгарып берет. Катталып коюңуз. Биздин мал базары негизи күзүнө көйбөсө азыр бирден жылкы жок экен да. Бул жерде тырпактарды тарсып алайык, эми канчадан болот экен буйруза. 50-80 турат. Бул караңыз канча? 50-80 турат алып чөтө келе. Канчадан берет муну? Чөт. Айтпайсызбы мынчада баа. 55 дедиңизби? 8 дедим. 58. Бунун сарыңыз. 55. 58 турат. Чөтөң эле 58. 55 болбойбу? 55тен берем алсаңыз. Чөтөң. Ургачы чөтөң? Ооба. Ургачы. Бул кая неме экен? Бул чоңур экен. Ошончона теңелип кетип атыр. Чоң. Мунун 55 болобу? Жалгыз өзү элеби? Ие. Бул өз тарыңыз могу. Оптомго дейм, 55. Беребиз эгер. Мунун так минеке. Угусак. Бул чоңур экен, бунун да чоңур экен. Бунун так Шалемей. кичинекей экен. Ой, кичинекей эмес бул. Мына. Ушудан көрөсүз. Топал неке. Эми кайсысын алайын деп атсыз? Үчөөнү теңби? Жок, мына ортосын. Ортосунан жагып атсыз да? Айо минекинде чөктү. Мына чүскү барады го, а? Сөктү. Чүскү барады. Ушундай аралашма. Көрүңүз да. Жок, отура немеге чоң. Жакшы алыңыз анын. Аркысын байкай ага чейин. Силер канча боло турасыз? Assalomu alaykum кандайсың? Герафорд 60-тан 30. Кабышын торбоктор 45тан. Герафорд дейсиң? Герафорд. 60-тан, ургачылар да? Ооба. Сол кичинекей герафорд 50. Наркы 50 кичинекей герафорд. Жакшы. Булар кандай сүт багытында боло тургандарбы? Эт багытына, сүт багытына эки өтө. Эки жакка кетет, Эт багытына, сүт багытында боло турган ушул порода экен булар. 60-тан деп атат ургачылар. Жакшы. Бул жакта сода болсо керек. Сода кандай болот атан? 52 миңге кетти. 52 кетти мүкө. Ким алып отур? Бияга. Араша топо экен ушу киши алды. 52ге кетти ургачы. Ургач. Қалпақ киіп отырсыз, жарашмай екеннен деді. Нормально. Жакшы. Наркылар канчадан болот? Канчадан болот? Эркеги 60, ургачы 60. Ургач 60, эркеги 60, Эки окшош экен, Өңдөрдө. Бир тогонбу? Бир кородон келди. Жакшы. Бул жакта Ано эки канчадан болду экен? 55. 55тен ургачылар. Шефтикин көптөн бери тартып элекпин, Assalomu кандайсыз? Турат аке кандай жакшы, Жакшы. Аман эсен. Айтырыңыз, эми сиз эмне болуп атыр? Бул ургачы да, эркекпи? Жок, эркек. Акылай менен актанда. Могу актан, акыз акылай. Актан канчадан болуп атыр? Актаны 45 болуп атыр. Акылай 38 болуп атыр. 38, жакшы эле бу жерде. Арашан да, арашан. Арашан? Улагын көрдүңбү 20. Жакшы. Assalomu alaykum кандайсың? Сен канча өкөн? Канча? Я. 50 миңби? Бул жак. Арашан алгыла, арашан да? Буйруза. Канчадан кайтты? Ошо канчадан кайтты? 110.
Bul kançadan qaytып ketip atat? 115'ten mi? Ben attım birisine. O da olmadı. 5.000 tane aynı bire diredim o zaman ne bana. Bul böyle hoş oldu 110. Dolar kançadan boldu eken? Uylar. Kança eken taki ular? Kança dedim, bukan aldın mı sen? Ne olatır buka? 87 jarım aldım. 87 karazın mı? Yok mu? Ne oldu? Buna kara kunayın ya. Ha, kara kunayın mı eken? Ya Allah kunayın kaça doğarsak ya. Al otsuz. Boya ki. Kunayın al otsuz. Aldık 93 oldu. Sırtı böyle olasın. 4 adam oldu. 93 kalsın. 93 kö? 4 kö böyle olgan ha? Kaça? 23.800 lira. Yok kança yetkili bir etsem soygunuz. 160. Sen de 40 kilodan et tuttu kulağına başka. Ya, Bir koy alsan 25 kilo. 30 kilo berip bir. Bu 40 kilo. normal. Şu anki yetti de bunun başkaca da var. Topozuna gel. On top olsun sodaklı. Oo, topası görek. Topoz tatma. Hoş oluyor. Biri çol gel otam. Kör otam degen. Bu neme de yaşagan da bu. Kol bola. Altaraşka. Damaş paltaraşka deyip mi? Bir yaş 3 ay eken ha. O kança dep geldi sen? 110. 110 negize ötöt beken bunlar? Tutat beken ha? Kança alıp geldi ele? Üçüncüsü. Emin pastane keltiro, mümkün prostor bulup katışar. Bunun çoğun doğru var buldu eken, kanı yolut? Tuğanlar var. Tuvalet. Bu urgaçı o? Ya takke şunu almayız mı? Ya soydu otun bir ayak ala kızım bu bucadır. Nakit oldu. Naliçka. Baş bit koldu. Bit koltur be. Bilmetken. O. Soyuqlar suruvatır. Men alam deyip bir ayağa soyum deyip soyuqlar. Naliçka. Abi yak 90 bin sanat verdiler. sağ sodaz geç bir yer. Ya baktaki kançı yol bize. 80 naliçe 80. 73'ten 85 ver. 8 metre olam diye. Patologum benim. 700'den ayttı o soyukta boldu. 90 naliçka olsa ket. Arkadaş söz aytıyor. Bir de gelmez. Havka. Bolğan da aytış gerek. 90 Canına naliçka olsa çıkıyordun ket. sürekli fonu. Topas. 90 naliçka olsa ket. Nasıl sözün gerek? Bir yere var. Hayvan demez. Özün ağzından çıkan sözlü gayrı. Ben aytsam bolmuyor oğlum başında. Yerden mine Mustafa Posa'nın peşinden baykedesin. Yerden. Eski başına bakıyorsun ne çıkmaz? Kazayken beni akıllaşazdın mı? Evet 70'ten verirsen 70'ten aldan Diyor daha var mı? Kança baş var ya? Çok. Ha. Bir ay yok öyle. Çok yap koyup diye bir çıkıyor. Sen bir de gel. Kaça da olsak yok. Ya. Odun baylanına geldi. O mümkün değil okuna ince ot. Bana burası. Kaça da olsak yok. 90 bin. Ya kimdiki bu? Yak. Kıyılan ağzı. Var kızı batır o ha. Saygan o ha. Ana bit sırı otur. Bir şey girmeyin alam diye. Ben paydaga küçük payla koyayım. Vallahi diye işte otur. Buruk mu? Turelun otur. Hey, yetiştim benim değil. Kapçıkazdan İyi aytım da. Yana turgan mı? Oşun için pritçike tur oytat. Şamileke yok mu bunda ikisini aldı ne oturat dedi. Ket kaldı o. Narjaktan söyleşer isteydi. Ben de arayınca bol koyu. Semizgi ne? 6 aylık gezde gelgen değil. O yüzden de uydu baylatır. Ya kança dört. Cem görüm kalamaydı. Ya. 90 bin. Ya 4 kere böyle olmaz. Kim var ya? Torpak gezine gidelim torpak. O bakkan var da. 120 ver beyt kale mi? Böyle. Bir çıkarmayın vurgazı. 120 öğret. Bir çıkarmayın beret de. Kapaldın abi. Sen cezin öyle koyma. Ne koşlan? Soyatran bolayında kaldı. 4 kere öyle. Bol zaten. Türk'e. Yeti bunay özgöçü kanday bular. Özgürçe de.
Башкача болобу, бир көрүшкө экен. Неме бир алып калсаңыздар чакырыңыз, көрөйк. Байкаштыр. Görününce şey. Я. Sen de görününce şey gene bende. Ал башкабы? Жақсы bu dili bu. Kişine gezdiğin torpak gezdiğin damaşın. Домашний экен да. Damaşın. Bol bola. Marta. Marta. Kaç oldu atın? 110 болот. Бит кызыгып атат аны. Тайкемде келип кызыгып атат. Жақсы ойланып қойды. Койлорду бир чагылдырайык та кетейик. Жаңы бир участок тартып келдик, ошондо бир астан чыгарабыз, жарнама кылып. Жаңы салынып аткан там менен жакшы экен бул өзү. Бир рекламалар боюнча ошол экрандын номерге байланыштыла, реклама кылабыз бардык нерсени. Койлор канчадан болот экен? 14. Я. 17 болот. Наркы чарбалар канчада экен? 14, 17. 17. 17 экен, о козу. Ассаламу алейкум, кандайсың, жакшыбы? Чарбалар канчадан болоптур? Ар кандай 20, üstü 28'ten çoğunları. Kaz kişneke 15, 22, onaları 20 kızılдар. Кетип атабы негизи? Тынчы, пока. Я канчада кандай болот экен? Бияктагылар канчадан болот? Ассаламу алейкум. 17 отук mu akıllı? Козунубу? Семичти? 17. Наркылар канчадан кетип атыптыр? Bilmem. Булар кайтып отуруп алайын ба? Канчадан кетип отур? Канча сурадыңар? Канча сурадың? 28-30. 28-30 сурап тур. Элмар кетип атыптыр, бу жерде. Бул козу канча болуп тур? 15. Тиги топос кетип баратат. Келишти окшойт. Бия канчадан болот, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. 36 doğdum. 36 миң, 13 doğdum. Чоғы? Çok oldu. Kemi orada. Кем бар? Жакшы. 35 болот экен да. Жигиттердикин сурап коеюн, канчадан болуп атат? Алейкум ассалам. Ой, жаман чачырат. 28'ten saat 27-28. Ошо эки баа. Козуларчы? Чоғы 16'dan neyim sen? Ötkün yok. 16-дан. Эркекпи козулар? Erkek mi kaç para oldu? Булар жаштары кандай? Yaşları. Aprel'in ayakları var ya. Aprel'in var. Foto çelleri. Жаман чүчкүрүп калыптыр. Үстөсүн барын булгады го. Жакшы. Кетип барасыңарбы кандай эже? Мейли. Козулар канчадан кетип атат? Яки. Қандай? Жақсың? Жакшы. Канчадан кайтты? Өтпей калды койду. Ким канча деди? Сиздики эмес, Канча экен сеники? 16 миң, Доллар канчадан экен? Шеф. Сиздики кайтып бериңизчи. Жоқ, биздики эмес. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Қандай? Жакшы. Канчадан деп атасыз? Айтып бериңиз. Ол ечкилер 13'tön, 14'tön, 13-14 каралары? 12, 11, 12, 11, 10 ошондой. Жакшы. Сізді бір айтып қой. Жақсы. Ardak'a jönöteyin. Сиздики? Ardaq meni qarab tur. Ardaq sağa dağ aldında echki. Sağa toğuz kol verelim. Echkini qarşı. Echki nerede oldu? 13'ten echkiler turu. Ardaq. Var kim var? Ardaq kim o? 15'ten talak alıp satar bolar. Ha nerede mi? Vardı bu şaka. Nerede sağa da ulaktan durur. Alt yanından berem sağa. Bu evde 7 yarımda durmuyor. 7 gele turup, 7 yarımda öğrenme oldu. Arda, qarap, sağa qaratып ayta ottu. Gör ol. Biri çevi içinde. Бuyursa көрдү. Ана көрөт. Arda, Лайк басып койсуң, лайк басып қой мыяқа. Эмеге. Мо номерге лайк басып қой. Да, болду.
Oo, buyursa. Sochni shashliklar pishayotgan ekan. Ana qanday? Panama sonu ekan. Buyursa. Bu yigit qaqta yurdi janta men. Assalomu alaykum deydim. Yaxshi. Taqta ko'rinmaysiz onu. assalomu alaykum. Qanday yaxshilagan? Ya bunda shuni taqtab qo'ysin. Nada? Jarma ichib ko'rasizmi? Mikrofon. Mikrofon. Yaxshi. Nimada? Onlaynda. Yo'q, bunda eli saqlan. Tartib turibsiz? Prямой bo'lmay qoldi, internet o'lib qoldi bu yoqda o'sha. Internet yo'qda. Bo'ldi o'sha, eski zamonda internet qo'yib qo'yganda o'sha. O'sha. Жаңылтпас болбойт да. Биз качан болбой калганча турабыз депчиктик. До конца турат да. Ушундай. Буюрса кичине озада чагылдырдык базарды. Катталып коңуздар каналга подписация кылып, буюрса жарнамалар болсо көрүп атасыздар. Чыгарып атабыз бардык жарнамаларды. Ошол экрандан номерге байланышып жарнама боюнча кайрылсаңыздар болот. Личный суроолор кереги жок.